INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in zain chi bai ule July ni som ni le panga thotan ni ania dama in om theu kan bei sei voin khan SAC chuan ami man tak te zingami democratic activist mi pali annun na alak sakle ta ramchung PDF pol sang ba ka ramdang te dem a hlo hle tuntu ma po hian Myanmar Chanchinthar langsar zual kan ngai thlenga amasa in Myanmar lam kan soima in international news le politics toite in kanan zep le lokange kan soitak ang khan tun lai chu US siam Himars thatzia an soina sa a hetia Himars fakna a chua rual hian China chuan Himars ayatha kan siam thei an lo ti vele a Himars ayatha ni an soi hi PCL 191 anti ni in Himars ain akap thui thei zoka 500 km range ate hi chuan a target a thet lo hrim ni in South China Morning Post chuan a soya a thaviau donani Russian invasion awanga harsat na turmek sanction ina ngongte anji om theinan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chu Egypt huai tu te ne in muturin Nimin Khan Cairo khopuya thleng ta hlol maya Ethiopia Uganda le Congo ramte po atlo bokdon nia soyani tuntuma Lavrov an Africa lamatlo hi atum khatna ani ome US President Biden an Middle East atlo nu cholkar ni na ani hian Africa lam atlo ve thung ania lam tang zon an tumte po ni mai theni Egypt Foreign Minister Sameh Shoukrian Lavrov hi nimin tu khana lo mu ni in an Foreign Department thu chuak chuan an soya chunhulama Arab League an General Secretary Ahmed Abol Gates ne nanin mubok soithin ang khan tuntum Russian invasion tur tu ber hi Ukraine hi chu soi thua cheng lo lowa African ramte hi ania an lo tram pha na sa hle ni tun ma a African countries lo tan pui thin tu ram tam tak point Ukraine an hoi deuh thu pawangin a thana tan pui na le chom dol na an don thin atlem ta boka an ei in turan thon na ber a buai le zel boxia Russian invasion hian Middle East le Africa khomuala mi makta duai tam takte chu eile bar tur nei lo din muna asiam tareng maya anmang ang hle ni hetia mitam takin eile bara har satna an to chan hi US le khothang lam chuan Russia wangani antia kan chanal lo ngai thatu then khat po hian Ukraine tran deu angin min ngai ve deu rawani oma news kan muang ang hi kan soi mop zel mayani Russia tran tu lam news hi kan mutlem deu te po ni mai thei chutia West ram te nan pu na chu Russia pu in pha in midang te sual na mutum midang te chunga sual pu tum na mai mayani ti in Sergei Lavrov hian Russian Foreign Department site alo ziak to a chu phei chu African news pali lion an lo le lin saka an lo chhuah chhong nge ni tuntuma Africa lamatlo hian Russia tan mai phi faina turba ka thil tha engemaw tak chu a thlen ve nge in rin om North Korea chuan US in Ukraine rama chemical ral thuma siam nina pu vele ta hetianga pu na hi tunma khan Russia poina lo nei ve to thina evena hialan thu hi ngai tu ani in March thla khan event chuan chutianga Russia ina pu na chu alo nol sak to a tuna North Korea chuan ron thar tho vele ta ni North Korean State News KCNA chuan tunma a Russia pu na te kha evidence ata na mangin nimin khan hetianga US pu na hi soya US hian international agreement dan bo chia in ram sanga chemical weapon siam na tur khola bun na sa hle ni ati hemi chungchang March thla a Russia ina pu na chu US le Ukraine chuan an phana samaya UN lama chemical ral thuam ti bo na lama an ho tu ber
Izumi Nakamitsu po in Ukraine ram chunga chutianga malak na anga ngai chu iwen hian fin fiana mumailo ti alo soito a tun ma kumin kumtir lam February thla khan North Korea chuan US mu dana soya Ukraine boina amutan ber chu US propaganda hini alo ti to a adik theina china nge yin alang lelama chuan Ukrainian separatist Paul ni ten Ramzalen anga anan in soi vele khan North Korea po hian alo pompui ve ngal boka chutatang chuan Ukraine chuan North Korea ne na diplomacy kal pui chu ati top ve ta boka ni tun tuma in pu na hi chothing her lum le mai maya anga fin fi na thar a mel lova ang July ni somni le panga voin chomadar som pakhat vel khan ha kha atanga nierlon khuakal te chuan khochung an thlenga khochung an thlen vel lai hian nierlon khomi salai manglian sanga kumsom ni le pani mi chuan naupang kindergarten sikul kal ho alo zu muak ve kher boka bai ka akal lai le sipai te chu in nang chingta in sipai te chuan an kap zui ta ngala aboral ta ni in nierlon khopa pakhat chuan a soi salai manglian sang hi nierlon khua a thalai te zinga an chuan em an ko thana chokidar thok me kania chanchin kan riat nunga khachuan khomi puite na ruang an la fel ni in an soi SACC paiten nierlon khua an pan thu an riatin mitam tak chuan lo tlan lo an teu bok nia soi ni Sakain region kani township ngaphiat khohal tu sipai somriat le paruk te chu July ni somni le patni le ni somni le pathum te khan PDF tenan beya sipai somvelan thi ni in chawlung chi PDF tenan soi kalimeu khopuya July ni somni le pathum jing lamdar sari vel khan operation mumu anti polten office an boma motora sipai pangan thia hliam tuaran nual bok Sakain region molai township khatun khua sipai somli velan luta chung ho chu July ni som pasari khan PDF le People's Army tenan kapa sipai parukan thi ni in nizan khan an soyani July ni somni le pani khan main chong khua lut sipai somni vel le PDF People's Army tangkopte anin kap boka People's Army lam mi pasari le PDF pakhat an baurala sipai pariat velan thi ni in an soibok Sakain region khin u township mindong khosikul kota bom thian fire hunan man meglain July ni somni le pathum khan SAC sipai te chu Brothers of Lands Defense Force BLDF anti tenan boma sipai parukan thi ni in an soya an bom torna vel en thi thaya bom dang alo anti meklayen nimin khan bom dang an tuar le ta a paruk dang an thile bokani tin Shibu district huam chung thanchi yin to khua apo July ni somni le pathum khan PDF 10 sipai an boma sipai pathum an thia midang paruk ayatlem lovin hliam an tuar Sakain region Shibu township ko yua khua SAC sipai police le piuso tri te chu July ni somni le pali nimin tuk dariat le minute somli le panga khan PDF 10 40mm bominan kapa sipai lammi palian thi ni in Black Wolf PDF 10 an soi chumi nuwa drone in an bom le boka drone bom wanga thi za tero an soi thei mai talovani Sakain region Indo township Motrek lama Indo le bamau inkar kong puidunga SAC sipai motor KIA le PDF tenan loka pa sipai panian thia tin sipai som sari vel clearance na yavei vak tenen anin kap chunzom le a sipai pali thi in hliam tuaran tam hle ti PDF lam chuan an soyani Sakain region ayado township chau piat khwale zipin le kho inkara July ni somni le pali nimin tlaidar nga vel khan Danger Force LPDF 10 sipayan boma sipai pangan thi ni in voin khan an soi
bom an tor nu chuan sipai te chuan zipin le kholam hoin ral thuam lian an kapa chen na in khat an hal zui bok in dang pon rok na sa ni in pdf te chuan an soi tin Sakain region yiu township no kung khuapo July ni somni le pali ni zandar sari vel khan sipai te nan roka an rok nu chuan khuwa an hal zuya mian tlan zo awangin chen na in kang din mun chiang takin an soi thei mai lo July ni somni le panga voin chhun lai vel khan mong yua khopuya om North Western Command nuaya sipai motor som pasari inzui te chu min mu township na pe chu zayat khodaya pdf ten bominan lo beya sipai palian thi ni in mongyo revolution force mnrf ten an soi Makui region Miang township marlama chaukan khua July ni somni le pathum nimin pia khan SAC sipai ten mi pakhat an that ni in Miang township general demonstration committee chuan voin khan an soya mian tha ba ka chen na in an halawangin in za chuang akang ral le ni in an soi sipai te chuan motor te bike te bom to lai lir chenin an mu apiang an hal chetamai zel ni in an soi bok heng sipai te hian chau kan khothen om chau tong khua tadin pin ban bu khua te po an rok chhun zom ta zela voin July ni somni le panga khan dama tara khua po hal le in khomi puite an ral tlan le ni Paku region Natalin township chet manet khua sipai te chu July ni somni le pathum tu timaila zandar khatvel khan Paku region pdf 2nd battalion le Natalin Phoenix defense force ten an boma sipai pathum thi in midang panin hliam an tur bok Moon state yi township chawmi chhong khoveng lal chu July ni somni le pani khan ka hlumania Longlung township July ni som pariat khan sipai pakhat ka hlum ani boka Longlung township tho hian July ni som pakwa khan piuso tri ho tu lele anti le athian pa ka hlum an ni bok tin tanin tari region Longlung township tachiat khua piuso tri member tan thai anti chu pdf ten an da thaboka July ni somni le pakhat tlaidar nga vel khan go in khua apiu sotri member pakhat tha ani to bok heng te hi tlai khotnuwa chanchin an hriat thar anon report le ni tanin tari region lama in dona thakhat chung rei to chanchin kan video masa a July ni som thlenga data ang chuan sipai somli vel an thi to ngei ni in an soi kan ti kha chanchin update anon nei le theita a sipai somnga le pahni aya tlem lo chu an thi nge ani antia soito angkhan pdf lammi pasari le civil mi pakhat an boral to bok tanin tari region Longlung township SAC sipaiten civil mi pahni chu pdf in tan pui tin an kap hlum nia soyani July ni somni le pathum zanlai vel khan kum somnga le pathum mi dopua anti chu mi pangavel motorakal ten an kap hluma ama chutun malam kongan zo vut lai kha chuan lo tel ve thin to ti lo chutia han phusa viau poni lem lo ni in an soya mi mal in ti thiam lo na omin tu te nemo an he ke mo ni mai thei antia tin July ni somni le panga ni zandar khatle chan ve vel khan mong makan khomi an khoparin berpol zingami uzo wi na ina mong makan police tele piuso tri te an lut vele a an kap hlum ta ni in Longlung pdf ten an soibok an ka hlum nu chuan an in a smartphone pani le motor an la ni in an soyani Longlung lam hi tanan lana sa ve boka an tur ve hle ni na lang zun thachung khan civil mi pasari tha an ni to ni in fe5 tanin tari report series alangani rengun khopui new dagon marlama veng somthum na a nimin tlai khan SAC sipaiten chen na in pakhat an hup thut maya mi pahni an thia midang pathum an man nia soyani sipaiten an hup hian anin kap ton ta ni in an soi